Waiko mwanya gwin Penis Park ahibinji bani bashanga akatare ka Central Market akibinji bani beta na Alfenya ogati n'ikindi kintu umwanya ugate guruma babirone berondera ebyabo nka scrap n'ebindi bintu abo kuba kanso abashubuzi boona y'abafururwa batora mu gatarakasi sete mwezi azira sete mwezi inyongera kusima management yakataro kurenguye baze kumusereze bizwe barabiremo babyisasire bona korekanisha ba city council bakwatanise umwanya wo kubagarika barokora maintaining ka green kagarikeho aha ibyo kwirinda biri guruguru ibyo kwirinda birungi tayo umuntu kutegesa mutayiweye tayo umuntu kwitwara ikintu kitayikeye ka TV West twenjira kukirira City Council yambarara okureba ekiragarizaho uko bw'akatare kahwire kandi abashubuzi bakagaruka mu katare kabo umwanya hati gugarukire aha murimo gwagu nituza kwihaho ebibyone byabe byombekirweho na concrete ntuziyaho tuzanaga tugaruka tugubitify ngaho already twagutira mu budget na bwanyuma nagaruka ni gukora umurimo gwagu abatembeye ni mwa murundogo abakutekateka kuja konja kuriza amahanda mwarabara ndenda kutaho iki tukweta trade order mu town iki turi kwenda kuyaho n'abantu kuguriza ibintu nk'ebyo kurya ebyo kunywa bihingirwe bisha ahangutu nahabwe cyo bwanyuma yo kuba abantu kuzo mu katare bakasetorera mu katare kabo turi kwenda umuntu wena uri kuguriza ikintu aha streets of course twine no butaro bundi nko kumukumanya rugazi nyamitiyobora rw'ibikona n'ubundi abantu bazo mu muzumu butare umwanya ugu n'ebyona byabere biti omukaso hall hakiriyaho abashubuzi bimwe bitombwita ngatubakatunje midara na buduka kandi nibimanya ngo bine bihandiko unkanyi no mudara bikabagwa Burundi izo niyo tubamperiza mudara unkanyi mu katare ngaza mu Rwanda kinana tabonye nda kubaha amasiko ngo umukatara ko tukinemo imyanya eriko kabishatabire nena kuko nagigambaho kandi ati akakiko akakureba inshonga zanyu abakwetongwita already katandika imirimo yakora izuba City Clerk wambara nagirango akatare akasi akambara Central Market hati karma abashobozi abatiremo rushanje 55 ubujo n'emidara bishatu abonena ekiteka tunjirwe bantu aba TV West ndi senyomo Gideon aho muri Mbarara.